kita akan masuk ke Sea Life. Dia lagi pakai apa tuh? Kita akan nonton di sini. Tidak ada di sini. Oh. Exit only. Cocok. Ambil lalu ke diri antri. Payment only. Just follow the numbers for one. And next is, hey guys, want to scan those tickets please? This is the fish purchase line, that's the line to buy tickets at. The kiosk right there. The self-serve ones? Yeah, that's it. Thank you. Hey guys, want to scan those tickets please? Thank you. That's one. I'll give you guys a map. Just follow the numbers from 1 to 15 and you'll see everything that there is to see. Have a wonderful day, enjoy. Oh, Hi guys, thanks for Hey, how's it going today? nafas fotografi, nafas. Kita apa di sini? Foto. Oh, foto. Oh, kita foto-foto dulu di sini. Memang harus foto gitu. Gratis. Gratis. Iya. Maka kita foto gratis. Nah, kita akan lanjut. Oke, mari tur bersama Om Pit di sini.
Biar kamu di mall nanti kan. Nah, lanjut. There's no shot eggs. So that one down there is a pork jackson. Apa ini bisa dipegangin kan? So there's no shots anymore. Sedang. Oh, that's a great job. Just like that. Ini bintang laut. Ini bintang laut. Yeah, you can touch everything in this tank. Oke. Adakah akuarium besar? Akuarium besar. Kayaknya di sana sana gede. Kami foto di sini. Hidup kah ini? Iya. Mau kami foto di dalam sini. Lihat foto kami. Coba kamu tidak. Iya kami. Foto juga ya, Iya. famous saja. Oke. Oke. Wah, ada foto-foto. Apa namanya itu? Oh, ini kepiting ini, kepiting besar sekali kepitingnya. Berat-berat terbit. Betul lihat. Soalnya TV lagi dipakai di
acara dan tidak bisa kita live bersamaan sekarang. Ya. Kenapa ini besar sekali sih? Oh. Wah, ikan-ikan lucu, ikan kecil lucu-lucu. Ya. Oke, Maya, kita lanjut. Apa ini? Woi, ada salitnya di bawah. Jangkar. Jangkar.